Zofa Lelte sang ni somni pani top 30 resulta kirtu te zawng chibai ka bukvek at cheu ke hin host la ratfali londo kania in rengin chibai ka hungbuk cheu nabon un chibai navek un chibai labon cha un chibai nabon cha un salam kan bole mi pi vialte kutsa kan tlai na pathianin kan program tlong takin min shwaya voina kan nga lel a chen chanin kan hupur top 30 result kan ngai thladona voin program ti hluzwal tu tan zai thiam tak Caroline la biak than sangi le sila remruata anon zai theidon boka result kan puat kara an ni hinon zai ngatin thusoi tu tele hun ser mang tu tur te po kan ko don ani hun bul min transak turin kan shwai tu te zingami kan finance secretary pu Lalpa muana hun ser mang turin trong China hun mang turin kan so mga chumi zot chuan result lam kan hoito donia tuna pu Lalpa muana kan so me Zofa Lelte result top 30 puan na hun manna lo clear tu zong te lali so krista mingin sibai kabu ka cheu pathian thamuan na in za chunga lo omro se pathian tu thiang lim lo ngai thlangu Philippi khwami te hena tir ko pola le khathon bung thum chang khata changa chang thum zo hian lo ngai thlang ato bera chuan ka u naw teu Lalpa chuan lom ro in hena thupa ngai ronzia non le hi nin om katilo in tan him na tur ani boxi uilaka te hian film khur ro thil thalo ti tu te laka film khur ula sertan war ho laka po film khur ro keini tharawa pathian biate mission na thil chuang velova Krista iswa chau chuang tu te hi sertan kan ni zo kasin lalpan athu kan satan malmin som sakro se amen pathian ma lom thu soi na le kan hun te lanna tong trai nai lo na yang hallelujah lalpa nang chuan min tha tham lovin thara vin min shuaya he Zofa Lelte abul min tran saka mun sang lalpa nang ma tharawi min fan chua saka voina lalpa top 30 hun result puan na hun te nangin min shuai senta ka wangin kan loma inena lom thu kan rila che lalpa imi shuai nai kan lom mani kan nena nangi oma voin kan hun kan man tur te po hilalpa ikuta karon lana voina hian nang thoral fiang lim zalen na lo changla lali so krista hilal bera lo thula lali so krista chau hilal ber ani ti ria a voini hian lalpa kan hun hi nang man min von thiang lim sakle turin I khongai na kan lalpa du tak I so krista ming thiang lim kan ti la che amen ole pu Lalpa muana kan lom takzet sap trong English trong hi man zeu anga ya soi tuang khan lu sei du lian trong ba ki trong dang sang kan unau te trong sang hi kan thiam kim lo awangin English in kan share rwal thei turin kan soi tel don ni dikha clear tu te kan remind le ni all right I'd like to mention that we'll be using English sometimes so that all of our brothers and sisters can understand this program today. So I'd like to thank all of the contestants for participating. Zofa Lelte tel zong sing itharin lom thu kan shildu chewa top 50 te po inthiam vek ania amaro chutla an omnge ngi angai wangin top 30 in langkai zo lo te po in tor lutuk lo na turin kan rilru le thinlung takin du sakna kan hlan du chewa kan tawrhpui chewani ti po kha min sha sak turin kan ngen chewani I'd like to wish all of the contestants the very best, and I'd also like to mention that obviously at this stage there has to be people that don't make it to the top 30, but we do wish you the best and we pray that you'll be happy for those who go through and know how to
take it when you don't make it. So I wish you all the very best. Now we'll mention the top 30 contestants that made it through from day one. Day one at Tling, panga kan puang potanga, tumizo at suan, and zai kan clear le donani. We'll mention the first 5 contestants that have made it to the next round, and after that, we'll look back at their singing. Day one at Tling, mi panga kan puan masaktur tatsu. H. Lalmal Soma, Pham Veng, Lunglei. T.N. Piangte, Haikol, Myanmar. Joseph N. Songkwalian, Bungmual, Manipur. Lawmpui, Chiteveng. Le Simon, Lalpe, Kima, Patsuaw, Darngon, Veng, Kozol, Tian O letuna, Anzai, Lau Tlir Tang. Thầy đấng nóc nạc là ca thà nào lo vin maya chín mê phun Jerusalem lumi Nehemia le rualpi ba thiên vin sunny andin salva cả ngang sim tên tô Kapang kim na day na bang dingin Kung kipiyahi kahit tubaw Suy lung mo kay riyan Kung sinagyan Lungayin ka sa Zofa Maselung oi the bay Sering tungi Katang Vela Mase chang lệ thân Amoy lưu tí năng xe Dù nung na thăng thô mềm đi mà tiếng xôn dài rêu vì dù râm ngay tu mi hoài sen tèo thang cor pha Contestant pangatling te kan lawmpui takzet sew ani in kalzel na tura po du sakna kalan sewa top 30 live kan pek huna kain hule nge dona tuna chuan trek in inzai to dora chuan chain lo bua sengal char donia. Contestant top 30 at Tling panga kan puan bele dona. Congratulations to the first 5 that has made it. Now we'll be mentioning the next 5 contestants that have made it to the top 30. Esther Vanlel Peklo Misailo Tahan, Myanmar. Laltan Chuami Bung Chuam. Zen Ngai Sang New Lamka, Manipur. Lamek Rualtin Kuma Tling. Anjali Lalpui Chhunzawm So now we'd like to look back at all of their singing again. Dona Anzai Lau Clear Let Liang.
Letle. Tling zawng te top 30 Tling som kan puan to sinte kan lawmpui takzet zewa. So I'd like to wish all of the 10 contestants that we have mentioned so far big congratulations. Now get ready for the track stage, which will be given live through LPS and Zofa YouTube channel from November 2nd and 3rd, as we can see in the banner behind us. So get ready, and I wish you all the best. Tuna atsuan, Zai Turin, Caroline, biak tan sang kan som dona ni kan shia na po array to azai hiam ema chumai baka he zoram thar zofa telai rel na ina kan rongbol na kalpuya hian sumle pai hun le tha sengin min troi om china he rongbol na the to bachwa china voina aman the kan lom takzet tuna omoi takan ngai thadoni. Thank you, Caroline, for taking your time to take the stage for us, and I wish you all the best. I'd love to hear your singing now. Hallelujah, 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 hallelujah. For the
puro se Carolyn biak than sangi ava han zai thiam tak em Hallelujah chorus pe chu zai po langa kan rempon kan tlin Lelte lo thin khania ani chu mimal po in moi takin ne so takin aron sa chuak theya kan lom takzet ani chunga khan. Thank you so much Carolyn for singing in a universal language in English as well. That's the first time I've heard her sing in English. So thank you so much for gracing us with your wonderful voice. And I will be announcing the result of the next 4 contestants that have made it through from day 1. Contestant Pali, day 1, top 30 in Langkai and Loma, chung ming te chu kan lamanga, chumi zo chuan an zai kan thlir le donia. Zai tawrhpui, zai te, zo te, sakordai. Lalming moi, luang mual. Elizabeth Vane Kimi Darlong New Lam Kwang Tripura Le Je Laldit Sakmar Muldam Assam Te Ani E Tuna Anzai Lo Thilet Leang cha leng tem sia thei zar moyan bo lim den zai vorin tai ni an o kan vang lai hun le ni zong li lai liang da Kan zina helay zo lungay na hung may lo ni lim ni lo tling trin ma se trani in kan kha le thi lungay na lang mang na in min chim boy lai ni ya. Massive congratulations to those contestants that have made it through from day 1. Day 1 at zai tling zawng song te lawmpui takzet sewa tling zo talo ero ka tawrhpui takzet sewa hey contestant en hen kan nel em to chuwang chuan tling lote thinlung takin kan tawrhpui amai ro chu pathianina in thlen chin tura ati kha in pom thiamani ti ka sia ma se chu ti rual chuan zai hi ban san lo ula in zai thiam awangin tun thleng in thleng ani a chuwang chuan pathian ro puinan le ram le hnam kan dama kan in sui khom zel nan in omoi takha mang chhunzawm zel turin ka chamol mol du chewani. I really want to give my commiserations to those that didn't make it through to the top 30 from day 1. But I want to urge you, I want to request that you continue to use your voice for the glory of God and for the unity of Zofa. Now, I'd like to announce those 5 contestants that have made it through from day 2. Contestant panga day 2 atanga Tling kan puang le anga chumizo chuan remruata si la remruat ngaro kan ngak shetang chuza chuan pu zosang liana kan vice president thusoi turin kan sompot donia. Contestant panga day 2 atanga Tling te chu Marie S Beluki Mesavai siaha Rochan Lua sangau chu Mal som tluanga silo go down veng vai reng te Sonia lam ngai chin Dumlian Manipur le lalmuan sanga to chong rul som te ani e tuna anzai lo thlir le ang
to ei pa via ho ta ma ei ve hai mang lei la pi va ra ei chi be pa ei ve hai He xin công ác kia đi xuống tua na đi xuống tiếc lẽ phi xuống lẽ tra chia đi ni lâu rung truy nam mô nang lẽ cái sai khát ta cần linh cần thiếu tí ta lộ truy đi buồn lẽ đi tới cần mang lẽ mà har sân na to ba vui đông na về đêm khổ vel chuột em cần thì ta nghe ni lên Zofa lên zawng tê Triền chân thì ngang bị hoài sen Sa sáng mà giam ngài lâu khá Xuân na đầu ra tô na Cần ra mây đô em nhìn lên Ren hi ô Cả bù về silva Ganun na hiya Lalpa Đến xuang rip purin đầm lái nun rip chunga cả lâu hoang trin cả chẳng vô xuyên vin mẹ chia cần đi tu na xia cả áo chế Lalpa cả lâu kia. Congratulations once again to those contestants that I've just mentioned. Lawmpui takzet sewa top 30 round vivakon hola live stage track round na kanin hule donia tuna chuan kan shwai tu chhangdol kan vice president upa zo sang liana thucha toy soi turin kan somanga chumi zo chuan result kan ngai thak chhunzawm le donia. Ole Zofa Lelte top 30 result puan na hun poimo tak mai TV lama lo thir tu tele YouTube lama lo thir tu zong te kan Lalpa isuak si sta mingin chibai kan buk chewa tin he Zofa Lelte a hlo tin na turata na za in ti siaka lo tel zong te in chunga lom thu kan soi takzet zeta voinia hian Zofa Lelte in zai siak top 30 result kan puan na tura hian atling lo te kan omdona in ti siak na ani awangin kan za in ti siak a lo tel zong te voinia result kan puan na hian lal isuak si sta ril ru pua leilama thil oma te ril ru ngat lova van lama thil oma te ril ru ngat tlat turin tharau lam thilani ti ria a kan ril ru kan ngai tu anate chung lama van lama da tlat turin ama sa in kasom cheuani ole he result atling lo te chunga thu soina hun te kan nei main pathian thu han chiar masak kan du a pathian thu thiang hlimi lo ngai thangu Philippi khuami te hena tir ko pola le khathon bungli na changli atangin Lalpa chuan lom fo ro u katile pek thinang lom ro u
indo theizia mi zong hriat ni ro se lalpa chu a hnaye enga ma mangang su eng kima tong trai le dilin lom thu hril tel zelin indu na te chu pathian hne na hriat tirin omzok ro se ti chuan pathian thamuan naril ru re renga hriat sen lo khan in thinlung le in ngai tu ana te chu Krista Isua chuan aven sakang cheu tin rom bung som pani chang som panga thua chuan lom te chu lawmpui ula trap te chu tawrhpui ro u ti in kan pathian thua kan hmuani voinia hian he Zofa Lelte in zai siak top 30 a result an han puan ta ka khan a then a tling to te puanin an oma a then la puan lo ala om boka a eng apo ni se he in zai siak na hi tharau lam thilani awangin atla to te po kha tu ma kan tlalowani lalpa lama chuan kan tling vekani ti kha e kan han soi masadu a chuwangin atling puan to atling ta te po kha lali suak Krista mingin kan lawmpui takzet zeta tin lo tling ve ta lo te po kha lali suak Krista ko na in ron chana wangin le Zofa te kan in pum khat na tur man ruwa in ron tela wangin a hlo tin na ron thlen tu in ni awangin tu ma kha ril ru na lo turin le he ril ru nat na te lung nur na te hi khove la tanga lo chuak mel ma pa setana min pek ani ti hria in lal i suak Krista ril ru pu a enga ma mang ang lova beidong mai lova lungai mai lova pathian hne na lom thu soi chunga malam hun thira lalpa ko na ataka in ron ti hlo tlin na hian lal Isua Krista kan in pum khat na tur man ruwa poimo tak ron ti hlo tling tu in ni awangin in malam in kalzel na tura po pathian lam thir tlat chunga hunin man chuan hlo tlin na ro pui tak lalpan in ma ala hunga ala pedon chewani ti in hria in beidonga he in ti siak na kan be sei anga a hlot lin na tun tuma hian kan lo mulo ani po in kan that na turin lalpan min ruat sakani ti mu chua ka pom thiam thei tura kan in buat sai apoi mo ema chutiang tur chuanin du sakna kan hlan chewa lalpa lam thir tlat chungin lom thu soi chungin tong trai na mang turin kan ngenin kan som chewa kan mi hring na chuan lom thu soya har mai thei ama ero chu lal Isua Krista awang zokin lom thu soi tura kan in buat saya mi hring ril ruwa kan lom lo deuh chung po in pathian mangai na awang zokin pathian hne na lom thu soi turin kan in ngenin kan in som takzet zet ani ti chuan he Zofa Lelte lo chua dan hi tharau lam thil ani a ti chuan kan lal Isua Kristan apa hne na pum khat an ni anga khovela ami te pum khat kan ni theina tura angen na a hlo tlin na tur le chu kan in pum khat na chuan lal Isua Krista chu leitin rengin khovela mi zong ten lal ani zia kan hriat na tur bulro in tran na man ruwa a in pum khat na kong kan zo na man ruwa poimo tak mai pathianina he Zofa te lai rel na zoram thar hruai tu te achia lo in tel khom te kal tlanga abuat sai ani ti hi
ngai thatu zong le he in ti siak na Zofa Lelte lo khe tu zong te hian Krista a zo na thak Zofa te zong kan in pum khat na tur man ruwa atana pathian tharau thiang limin min pek le min hriatir ani ti hi kan hriat kan du hle ani chutiang tur chuan hi kan ngai tu a chu a chop le keimani phua chop thil ani lova pathian tharawin kan hruai tu Reverend Dr. Zai chona kal tlanga pathian ina a hriatir chumi manga Zofa Lelte hi lo piang ani a Zofa te lai rel na zoram thar hruai tu te chuan trong trai na nen ngun taka kan ngai tu in he pathian na tho pathian thil ti lo thleng tur kan hruai tu chunga aron hriat ti ra hi trong trai na nen ngun takin kan ngai tu a hi pathian na tho pathian rem ruat ani ti in he Zofa Lelte hi buat sain alo oma bultan na turin sum le pa ya ni emo eng ma in nga na le nei sa kan nei lova pathian rin chanin pathian hruai na thirin pathianin min buat sai saka bul min tran saka lowata voin ni thleng hi lalpan eng ma tlak cham le hil fello lovin tluang takin min la hruai thleng hi pathian rem ruat ani zia po chiang takin alang ani chumi awang chuanin he Zofa Lelte inti siak nahi pathian tharau thiang hlim rem ruat nakal zelani ti ngai thatu le he program lo thir tu zong ten min hriat sak turin kan han be sein kan han ngen chewa Krista a Zofa te kan in pum khat na tur man ruwa ani ti min lo hriat sak turin kan ngen tak meu chewa tin ato bera chuan he in ti siak na a hlo tling tele hlo tling lo ni angalang zong te kha lal isua Krista in puin thamuan cheu sela in ma hruai sak zel cheu turin du sak na sang ber kan hlan cheu ani lalpan athu kan han soite kan zatan mal som ro se upa zo sang liana kan vice president kan shwai tu changdol chunga lom thu kan soya thu cha poimo tak ani a ni tor thiam lo hi ol ema competition level sang zela tla kanom lo thei si lawa chuwang chonin thiam lo wang ani lawa he platform hi lalpa ina abua sei sak chewani a chuwang in tun thleng in nia top 50 thleng chuwang chuan hnual nan manglo sham turin kan ngel mol du chewa chuti rwa chuan tling zong ero lawmpui takzet chewa tuna atling le zel tur top 30 a in hlangkai ming panga kan lam lenga chumi zo chuan tlangwal si lalrem ruata zai turin kan somdonia. So now I'd like to mention the next 5 contestants that have made it through to the next round, and after that we will invite si lalrem ruata to sing on the stage for us. Top 30 in hlangkai te chu Zem hoi khongsai ke mun hoi Manipur lal sang liana bok tlang Rebek laltlan sangi shipo lal swan moya saivate zalen veng vaireng te le vung thian hoi ji mwalkoi Manipur te ani congratulations to all of you. Now let's look back at your singing in zai lo thlir let leang
mà var a thar lui em chuan chan na kan nei lo i mit ka tu ai lo fa i den ka rong ma ne trong trái chungin i ori ka sia theina ma se sualin ning be thêm na tin rain ne min ti moal pho tu mi ma se ma ngai na i min lo chu Thuakin building sim lay tung ha mu lâu zong boy dek non ken boy sim lay a hak san na tuang Ngày tha ka van nuam em. Congratulations once again. Now we'll be hearing a well-seasoned singer, Chhunzawm Award. Tepo lo dong to o mga reitak Zofa te milo oit leito ania sila ramruata to na zai turin kan some. in suy khô lệ sai re lăng u nào te in đam tlang lo mo rin nom na chi bay in dong thiên thinlung chung khát sâu ram che về làm mi in suy khom lệ sai re lăng ô thăng lệ thar den enge kan di ang lệ kan chang vô kan bil nei na công chu thok chuak tu ring enge kan di ta căng lên in suy khom lệ sai re lăng u nào te han thôn non lệ te khó về u nào nằm đằng phía tir xe linh can ni na chung bắt thiên lâu ruột sang khan in suy khom lệ sai re lăng ô thăng lệ thar den enge kan di ang lệ kan chang vô kan bil nei na công chu rin enge kan ti ta căng lên in suy khom lệ sai re lăng u nào te in đam tlang lo mo rin nom na chi bay in bu căng lên thinlung chung Zofa kan ni kherengin in suy khom lệ sai re lăng ô thăng lệ thar den enge kan di ang lệ kan chan vô kan bil nei na công chu rin enge kan di ta căng lên in suy khom lệ sai re lăng
sai reng Tlang vasi la ramruata kan van lo tak emอันนี้พอบ่อยนะอันรอนใจน่ะเฮียนพูดในละวินอันรอนใจอะรงบอลน่ะง่ายน์ตินเฮโซรมท่ารงบอลน่ะชิมเฮียนหุ่นเรตักอันอมวยตักฮีลัลปาตานันเราลันชีนะฮันซุงอารมณ์ทุกันสวยหมดหมดเลยตังวาซิลารมรัวตา is one of the singers of Zoram Thar as well. He has given his time, his effort without any benefits without any advantage for his sake, and has been giving his voice for the Lord. So thank you so much, Ramruata, for gracing this stage. Now I'd like to mention the last six contestants that have made it through to the top 30. Tuna chuan contestant Paruk an laoma chung contestant Paruk te chu top 30 at Tling nung berte ani to don ani uluk takin kan lo ngai tha anga contestant Paruk top 30 in langkai te chu Linas Lalram Ruata Zemabok North Samuel Van Lalpeka Din Tharveng Khozol Lalram Sangi Zolun Veng Bairabi Joseph Lalung Oya Darlong Tuingoy Tripura Sarmon Thangi Tuivar Myanmar Le Lucy Lalom Sangi Kolkul Te Anni. Heartfelt congratulations to all of those contestants. Now let's look back at their performances. Retinaram Masitorim Namang Anna Aum Dolo Suramachuan Kumro Pui ka kumanga Vel har sat na Boy na tin min chim Trin ma se O ring tu za mai long o Chel takin Ring tu zawng te Sual si pai Ho te chuan min buan ni min do Vel ring he Ring tu den ma se Ne na lalpa Nai ring hi Za mai long o Hey ring tu Ôm hengin o lalpa Min quang qua la O isu nang tau Min mangai tu irisi Mangai tu dang re Kabuzolo Nang matau Nang ka ton ni se khan ka mangai che Kian san thei che hian kain ring lo Ma se son sum pui lo zimba Zingi ko lo eng se ka nun na Ban lai lung ka ngai zol chi ne Nang ne na nang dun le ni Shin lun kal sia Nin na her chua pui te Nang ma ti lom thei reng om hian an moi lo Imisiat ishuai na zom tu te lo tu O isu min khong ai Zofa Lelte top 30 ain lang kai zong te kavan lawmpui takzeu em amai ro chu Tling zo talo contestant somni te invan ui om tak em
ka ngai don chu min hosan mai in tum don box si a chen chu aizol omte chu min troi zel tun kan ngen chu tin top 50 te po kha nakina kan kalzel na tura top 90 te chin po kha nyang chu kan rongbol na te le kan thil ti shanga top 30 te chin te po troi zel turin le a top thlenge competition min tel pui turin kan ngen du chewa kan som du chewa kan rongbol pui du tak te ini to ni ti kha chin chia tat ula. My commiserations to those that didn't make it to the top 30, but I'd like to invite you to continue to support your friends, your contestants that have made it through to the top 30. And I wish you all the best, and I pray that you will continue to sing for the glory of God. Tuna chuan special takin Caroline ka kan som non let hey dona lanunung lato kan hun karna la ani mayang chu mi nei tur chuan kan so manga chu mi zo chuan hun top kan siam to mai donia. Now I'd like to invite Caroline again to sing, and after that we'll be ending the show for today. Caroline. Ole Caroline zai zo chia chuan ama hi zai thiam em ani a chuan a chi pe nga chuan marin ni ta tiro mara phon eng mar nge ni mar pakhung te ani chu mar chonga thiama chu wa chai mar contestant tuna hian mar chonga zai pahni tling an om nge a chu wa chuan du sakna kha mar chongin han hlan ve shim te khongain alle kalome Zofa Lelte singing competition top 50 top 30 top 30 ai langkai high
kadit sakna kan hlan chewa chun in ma tiang pe a pathin in thuin pui sin la chew chun far sungla ngai ding in dit sakna kan hlan chew kalome dit sak te ka mana ekan contestant link ka jelal dit sak mar ni nge nia o ilo chin sia do nia ole o anxiety am takzet a chuan a tol theng milo din pui to mai la ti ro so I'd like to request Carolyn to stand till the end with me. As we mentioned, the next level, top 30 in the siak na hi, kan nunga kan muang hian, Vivacon Auditorium ma nei chhunzawm turin ni November ni le ni thuma in the siak na hi chhunzawm turin ni chuta chuan judge mail thar te po kan hmudon ani. We'll be seeing new judges on the top 30 live stage on the 2nd and the 3rd of November at Vivacon Auditorium. Ticketing system kalpui turin ni chuwan chuan ticket kha to don haulova in chiante in chung te ron support turin ron kal theu turin kan som du chewa tin top 30 in tuai thar na hun te kan mangdona chumi tan chuan picnic spot te kan book ani damdam resort ailong Ray Egg Roda nei turani heta hian top 30 mai baga top 50 atanga tling zawng te po top 50 tling zo talo te po kha rontel turin kan som tel ngal du chewa. I'd like to invite those that didn't make it to the top 30 to come to this Damdam Resort on the 31st on Monday. So I'd like to invite not just the top 30 but the top 50 to have a time of fellowship and prayer at the picnic resort. Tin lom to say na tur kan neya video min khoi sak tu te hi Bda and Kevin an neya han chunga kan lom takzet ta chop chil ta ka ko ania ni po an red pa ngai ni lavin tlom ngain rongbol na angain he videography na himin thosa ka wangin lom thu kan soyatin KNP kan partner Kings and Prophet Studio Ramhlun Nor chunga lom thu kan soy mola sound min khoi sak tu zing kara ni mo zan lai ni mo min entik lai po min khoi sak in pe reng tu po la chunga po lom thu kan soy mole khazung kha kan soi thei ni mai se kan zai thiam te remro atele Carolyn ni chunga po lom thu kan setin kan organizing team of winner tel zawng sang te chunga po thinlung takin lom thu kan soya top 30 stage kan hule malo chu in zawain mangcha vek ule chuan mangcha kha martungin voi khat le sha in reng in mangcha ale